Mfowethu ngicela nizwele nanto udaba lukaNgizwe Mchunu ephawula okokuqala-ke endabeni kaMthandeni-ke yokunyamalala kwengoma nasekutheni-ke izingoma bangakwazi ukuzifaka online-ke laphana-ke ngenxa yey'ngqinamba zey'nkampani ey'thile. UNgizwe Mchunu-ke umongameli wamabhinca uphawule okokuqala ngqa ngalolu daba. Ngicela ulalele khona kwesiqinisekiso ye-SA Media-ke ungakhohlwa ukusubscribe-ke uphinde ulike la mavidiyo-ke engikwenzela wona-ke uphinde-ke uhlale khona la ekhaya-ke sodibana-ke kwezinye. Isikhova msazi sitholoza lapho nje manje la sitholoza khona yabona hlula amakhompyutha mina ngifuna ukutshela iqiniso mina akakho umculi onjengesikhova osevimbezele 2 years evimbezela u2 years evale eqhaje ongafaka ingoma zakhe onala phinda ikinga ngeke ngizenzele lokho ngiyaphika lokho noma ngathi ngiyamkhulumela futhi ekhaya ngikhuluma iqiniso kodwa yabona ngoba akahlanye 100% uyadla kahle amaphilisi akafani ngeqezi awume usuke manje ke leyo nto leyo ngifuna ukuyisho ikhona inkinga la enza online and into emnandi la sinaba abantu abahlakaniphile abasebenza nama-artist aphakama abayizinkunzi njengokusekathoma eChopolitan basebenza noMenzi basebenza noMafikizolo namanye ama-artist amaningi aphakama i-artist wamthinta liyaphakama uMantshitshi usebenzile noSkhova wasebenza nobani ngani noma usebenza noSminoff ehlulwa yini ukwenza njalo uma nje kuphathwa ingoma zengane laphana omahuka sibazi bakehulaphi bagcina ukugqoka igqozo zabesuthu unkulu iculo ngalikho abanye ngapha ojayiva ngapha bakhalile lilo lokwazala oSminoff bacwilile baphansi komhlaba amavuka nakhe kushuni wakhe agijima nawo phezulu komqadini awazi ukuthi uSminoff lona uvinjelweni awuyazi ukuthi uSminoff uvinjelweni uvinjelwe nje uSminoff enetalent emngaka yini na wazi imali ekula khona inje emnyama elakhe ngoba ungabona lasikhashaza khona ikhona injalo kithi esibelekayo ungafica umuntu emnyama echaphazela ikhona injalo kithi emdayisi lapho esiqinisile lapho esibelekayo mina ngikhuluma iqiniso lodwa neqiniso lodwa asiphaphambili manje siyiphathele ngiyamtshela mina akumnandi nje abaculi bami bedlala ingoma kuma-USB engaziwa ndawo kodwa kulindiwe umhlaba ulindile siyasaphothana siyathandana kuhle kunjeya yabona emveni kwalokho lutho ayikho right yompela utoti ngangitshela mina